program Okumbireeba. Yes, musibireje basebo nabanyabo abakundeba. Yeah, chituze herese drink necho kunywa kiri muzinki people's choice. Chituze digari bakusemba gambe chituze no chituze nabo chituze number 1. Yes, Water and Homes Plumbing Limited, but it's a septic tank. Septic tank ejo no jiteka ambajeta biodigester. No jiteka hamwanya. Omwanya muche munonga. Eine bintu bishatu. Tekwijura, tekununka, netwara umwanya muche. Yes, esumuzira screen aho baterere omurimbarara mbaza kuyamba. Kandi torgaruka kutwereza ibi septic tank na nebyina bya futu 20. Kokuba noza ari ibintu buri kintu cyona ko kurwara nojo mwirwaro oronda doctor waferwa ogenda TV West uteka hichirango ochiba oino bugenyi or nortekwa kuronda a professional master of ceremony wanyetegereze so buri kintu cyona no ronda obuchkwatirini. Likewise, nano obushwere korabe noza kushwerwa oronde omukazi aine address omushwere manyari kangambe twine banywani bitu badati banywani bitu mwine banywani banyu konka tubari byo omushwere nango amwe numba hodres. Do you know omuntu nagira munywani we to the extent mutakubasa kwikiriza ngukamnywano we nabasa kushobi nebintu byashobo mbushwere takumuyamba we nagenda aside emu abantu we yagumana hurukiriza wabanoza kuronda omuntu arakuzara omudini ombushwere rondo omuntu akumanya obushwere kandi abwine mu experience kandi abwine mu address obushwere na bible nekigamba bakabutuba ikintu cyo kuzaniramu ebi nebintu omwikinargo wishe ananyina agenda avuga no mushije abantu abariyo baza kwegita bazara abantu barge mbaspeeda bagamba wow barge mbanita bariyo mbankwata mu studio abo nabantu ikintu cyamane cy'umukuriyo no mukiza kuzamo nabo ejo oshemere kuturondera mu muntu ayine experience iwo mukiwereka kwirukangana wenda okay oguno munywano wawe kora n'umunywano nda kugenda arabazo konka ronda omuntu ndijo owakubasa kuzara umudini hagiye cyashoba barakagenda kamureba ati bishinyabo iwe omuntu wazira umudini kazazi ati ondama yetware wachetegeza koka to surprised arabantu musata bo kumanya ngwaba bakari mu bushwere arabantu bo kumanya ngwaba bombweni tuba kwendo bagamba chonkano wareba bari ba metron uyibuza obo bushwere bwine future oshango umuntu aryaho inama. Yes, tutukubacura musango manya yo Okumbireeba no rene barazi. Yes, tutukubacura musango obushwere bukabarema konka arachi bakwenta conflict of interest ekintu cyayanga wareba nani okora no reba ngo obushwere bukagenda kubi ebi byaba best man biriki mukuteza you just withdraw omanyango cyo cyayanga abamwe stani netaho maka egamaro buri muntu obushwere mbubasa kwanga ondo buri muntu ariyo nandeba kwaka kubura yange withdraw ebyo kuzara just nothing zara. Yes, hari umuntu bakamurona ngo aza kuzara abana ata aruka biburo negera amene kitabo kijango abakubaba za kushembera ku star ngwima mwena betisize kimwe mwizamererwe nkimanyisa omuntu makamya nkotaza kushembera ati kitabo twacura abetisize kimwe. I still have my issues omutima gwanje yibuje taragire kushembera kano romuntu ariyo wena nanunke ntabo kushanga ngo ino mukazomwe atintera kagata kamukwata jeno nakalya no kagamana acheza kalya shora no kushaba takushaba. That's how far we have gone. Nawe muronde abantu aba upright, abantu abakwasa kwana kora noza kuzaza omwana wawe omudini ronda yo omukazi okumanya ngo guno wakaranza matiki oguna we yihere yabikira Maria oguno wa Mother's Union nabasa kutwara omwana wawe omisho onyeteje konka beka kuronda munywano wawe nangu yo no kwanura rombara araba kaza basinzi wariya weta na vumba yati ukora no vumba
nawe kunkaronda omuntu orazara omwana wawe kandi we akukiraho mbyedini amuyambi akatori omuvumbi waronda omuvumbi ati njimanyisa ngo omwana hana abaronda yanaronda na nyina namurondera omubara yaronda omuntu akumuzara omudini namurondera omubara njimanyisa ngo omwana nawe yaroba nkaribara bakuzara mubara wakulira mubara nawe muronde abantu abakosa korra abana banyu omudini yes abakukiza kumanya omudini babe nibazara abana banyu babe nibo babazara omubufumbo kwenda ngu mubone ehima yegamera nikwe kubireba iwe nobirewe Okumbireeba yabane kukibweho kituziherese drink Fresh Uganda Shana Haba Gentle Wash hamwe na Water and Homes Plumbing Limited.